Zove Dušanov put i tu knjigu želimo večeras da vam prikažemo. O toj knjizi će nam pričati sam autor, recenzent knjige dr. Dragana Todoreskov iz Matice Srpske i bibliotekar Monika Maširević iz Gradske biblioteke u Novom Sadu. Njih već sigurno znate, pošto čim radi se o Simi, one su tu, kao njegovi anđeli, nisu Čarlijevi anđeli, one su tu. Uvek oni će najbolje reći sve što treba da se kaže, pa želim vam prijatno večer. Hvala. Poštovana publiko, dragi domaćini i učesnici promocije, dobroveče i dobrodošli na književno veče vašeg sugrađanina, gospodina Sime Ćosina. Okupili smo se jednim lepim povodom da predstavimo treći po redu roman nastao iz pera Sime Ćosina, književnika koji je svoju ljubav i posvećenost ka lepoj i pisanoj reči počeo intenzivnije da neguje odlaskom u penziju. Nekako svi smo već navikli da svakih godinu do godinu i po dana od Sime dobijemo neki novi roman koji sa najvećim žarom i nestrpljenjem iščitavamo. Sima Ćosin je za kratko vreme uspeo da stekne renome dobrog pripovedača, koji se vešto i lako igra rečima. I nekako po gradaciji uspeva da svakim novim romanom dobije bolju književnu kritiku, još veći broj čitalaca, još više pozitivnih komentara čitalačke publike. Treći po redu, najnoviji roman Sime Ćosina, Dušanov put, koji večeras predstavljamo, uspeo je, kako je to Dragana u svojoj recenziji istakla, da menja kurs poetike načinom pripovedanja i modelovanja sveta oko glavnog junaka. Nijedan roman Sime Ćosina ne otvara toliko pitanja i ne provocira svojom težinom i kompleksnošću sadržine, kao što je to slučaj sa Dušanovim putem. Reči su ovde prisutne Dragane V. Todoreskov, recenzentkinje ovog romana. Dragana, kao vrsni poznavalac Ćosinovog književnog opusa, usudila se s pravom da kaže da je Dušanov put kompoziciono i narativno najskladnije, a tematski najkompleksnije delo. Dušanov put objavila je Narodna biblioteka iz Srbobrana 2019. godine. O njemu ćemo večeras čuti nešto više od Dragane V. Todoreskov, doktorke književnosti, naše koleginice iz Matice Srpske, mlade srpske književne kritičarke i istoričarke književnosti, čuvene po mnogobrojnim naučnim studijama posvećenim Sremcu, Vinaveru, Steriji. Dragana je srbobranskoj publici poznata i po tome što je član žirija za dodelu Lenkinog prstena. Večeras, uz reč autora i odlomke iz romana Dušanov put, slušat ćemo i mlade umetnike iz Srbobrana, polaznike muzičke škole Kos i Kokos, koju vodi profesor Dejan Subakov. I da bih ispunila formu vođenja promocije, dozvolite mi da vas zakratko upoznam, iako znam da svi dobro znate i više od onoga što ću vam ja reći, sa biografijom glavne zvezde večeri, gospodina Sime Ćosina. Sima Ćosin je rođen 1950. godine u Srbobranu, u kome je proveo 22 godine. Svoje rodno mesto napustio je sa ubeđenjem da živi u dosadnoj vojvođanskoj varošici, odlazeći u veći grad, u Novi Sad, gde se zapošljava kao knjižničar u biblioteci na Medicinskom fakultetu. Živeći i radeći uz knjige, čitajući i posmatrajući svet oko sebe i u sebi, ono što je godinama nosio i razvrstavao po svojim mislima, priče i događaje iz nekog minulog vremena, počeo je da beleži, oživljava
i vešto zapliće kroz stvarne priče svojih junaka, živih likova sentomaških sokaka koje smešta u svoje romane. Otišavši u zasluženu penziju, Sima je naoštrio svoje pero i počeo ozbiljno da piše. Gospodin Ćosin se, rekla bih, vratio u Srbobran, da bi još jednom oživeo nešto što je tu postojalo, a tinjalo je decenijama i u njemu, i počeo da piše, da stvara i oživljava svet potonjih vremena svog rodnog mesta. Toliko od mene u uvodnom delu, a sada bih zamolila da ovu malu kratku besedu razbijemo jednom muzičkom numerom. Izvolite, profesore. Hvala.